Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kekasi Students Union Kaladawa baka Tnat ke Koit ke Khiah jong ke Sorkar Jilla kadai ban ai Jingshai Halor ke Jingkhlad no jong iwei ines ibatre hapo ke Ganesh Das Hospital ikong Manisha Turnia. Habaya keren bat Presiden Barangba jong kini ke Seng Usamla Lambok Starwell Marngar uloong bakat kum ki message ki bala pensa priang layatho ba i Manisha Turnia ibadang don pedeng ke Jing Armed ilapan syuti namar ba im sngo klan bah ke med Hanrai la keno bagi bor badai pej kim shimla ai syuti i bat hapadeng ke Jing Armed bat i khulung ibala henriu bana shiteng hapo ke kpo i hap ban wan tray me ke KSU Kaladawa baka Tnat ke Koit ke Khiah kadai ban tokit bat banti benya ya kani ke Jingjia bat ladalap ya kita ki bale thormor ki bamdon syu ke Jing perkhat para breu dai ban ai ki de ke Jing pensitom ke bating Usamla Lambok Starwell Marngar ula penparu ya ke Jing sngo lingo bat ula ong bakumno u DHS uong baka Tnat ke Koit ke Khiah ka biang ki nong tray bat kampat don kambreu henrai ke Jingkli ke bami pat menta kalong balai ki pentur da inas ibadang hap ban syong yeng shua shipor arpor bat balai ki klam ai syuti yai habaki biang ki nong tray bat habajia ka bakum gani ke Jingjia manupat ban kit kle Shushu uniu nongilam jong ke KSU ula ong baka Jingerap na ka Sorkar kamdai ban syukut tang kata ka song pisa kabala penbena henrai ka Sorkar kadai ban kit kle ia ukun jong inas Manisha Turnia bat ke KSU kadawa baka Sorkar kadai ban pak skul yu hadu ba unda he bat anda ula heru ka Sorkar kadai ban mangkerpang ban aikam yu namar baka Jingkhlad ka kemi jong kadai na ka jinglek kuman kibor ki badai peng long cái Jingjia của số sĩ và nhiều gì và với những cái nông yakon người ta phân lanh focus nak liang tu Koit ke Khiah apa duit trong những dân có prasa để làm Koit ke Khiah các khám số sĩ và các số vật cần định và các sinh của Koit ga long ba ni là nhiều gì long ba từ Jing thọ am tết là cái gì bây giờ tây răng ba ini cũng nung tu ban ai từ Jing thọ và ya pastor kulit amba di WhatsApp group ba ini nas i dan pedeng jong ka Jing Armed badang kit se boy mesin pokok demi bat kumba kapau bat kumba kalong yo snow ba lapan ye kesuti mendai na kaliang di bawah bedek kita tempat motor kita batu semelak ya ban ai suti yo se ke Jing bet yo se ki kadai ke ba snow belum bat ka dai ke bang yang ong ba kadai ke Jing kuman jong ki bawah Halor ban pet yo ke Jing bet Jing biang ba Jing ba jong ni ki nong tre jo ko ke Koit ka Jing perbena contribution da pemi ba ya gitu ke bom da don ka mat Koit ke Khiah ya gitu bang don dan Jing Armed ken pelat ken pernah duti hiru ada di buat info dai balong mat kompong ya ke ibu maki perbena kolong bagi aktif badan i tai ni nos dan aku kata kondisi dai bai da pilih kata ka syuti ban pelat hiru dai kem sem wasap kem sem wasak sko dai ke Jingkli menta kolong menurut sim ke Jingduno ini mas Natrai kesong tangka bersokar penyerap kenamlah banyak di umat kesong tangka juga bersokar pelapor pensapan benar kenamlah bergerak ba yukun benduno cukup ide itu bersokto ini ba kandai hidup ma ini dan atli kimsi tapi sa kenamlah ban mi ujudi zakat kimsi di Ngenamlah berjubah kumbai ingat rai kena kam kahil department menteri Koit ke Khiah apa berjubah apa Jingshai kam makum gini ke Jingle makum gini ke Jinglong sumur ingat rai kalong ke ibu ngenamlah ni nang kami titi bagi nang amisim menteri Koit ke Khiah bagi sotur bagi balak ban yakun persa ami ki hapun dan di kamar persa akhlak lega ki pentur ki beriu
Cuba na habat sumar ni bomdan ka position badila ka chat bakal kemet nasnoba kadai jinglet na terara khaba kitip mut keperhat ya kata ka jikarpa cumini nasu kamne shu ko jing bakal kan kadai jinglet dina kadai yang jo kasen snow ya kaban pandram mi kubo song barikmi bob som la skor kat do kolong kum kan jingjet di kadai kam iba kadai ka jing lak responsibility jong pi bor kli iba de ka trong tết tana trong ka jing suma trong Koit ka Khiah ni kalian tu pasen ni snow ya ban pha ni kena ko solam seki bahaya ngasam ikmi pa kebaya kenduk ya kum beli jingja kalong kebaya ya kebaya ngasam makin priang go beli jingja ndai ngit ba bonajrong usahawan ya ban dengan pendap ka cakap batli pat ni subuh tang jing duai bon kerku di ngasam khamtam jikon sim jom ini nas berkat ko na ko jini ke ko secakar boleh ramang ke bat ke kerwo ke wasai pa ban keren sesokar to yo kon juni nas manun pa hit de dai ke bengi kuat pan bo keren ke wasai kolong ke sokar ke abat sim ke jini ke jingit kle ke mot kolong ba ka habar ket medang sudah mahas ko hadu pe asal Omtang bahkan syukur tang kata gaji paskun dan hak pulih buat tebet ini ukun ini inas masuk benbu kan ya mat sogar kolong kadai benbu upa kacaka ukun ini inas banjok kam jam di tengah serkar kata bani dawa bani bu mat serkar Jakarta nedara syukur tang tak kasong tingarap la kolong san hoja ka badai serkar pun na masuk bahkan berjumut sampai jumut namar kisutu badai menung nuru Panduk kan trong kami Jakarta benang red sanu kalau gue juni ko yang iba kas ngsutu ba sarkar banjur ba sarkar kadai sem jigit klei ban paskul haru dah kasan ba khajo ko ko kadai lu ban kular kmat ke bayen sem ba kan akam jam ini ko di hago ko kan bu ba kata zakar nomor kadai ini inas semaya ini yang tai semaka yang tai dai khat kan kaji ko maka juga buat ikhlad tu tang magdaw maka jadi bomlet sumur maka jadi kuman untuk buat Halor berpet mereka telah cepat Khiah tinggi kami nanti bukum gini jingja kami syuk benang jia nerol akan benahi contribution dari kopulong tak kontradik daldi jadi ti nganget bersokar berpet dunia tek patik ikum gini nang ba kum gini kalau yang tak lama ladu jong kun ladu jong kemen ya kelap kat dari para dengan kuat bagi baju kadang repeat atau yang jumur semua. Nama mereka yailong pun ni, ini bakar sependuk nasib, ia kibabun, kebaya banmi cikmat yang kebersak kalau kau nanti. Tiangin sekarang bakar sokar kesotok, kekendet benriu, bahkan dah bicara tek, kenang bakar namdan pun bagi jingjiau sosi, ini isi berwa. Ingin sepen krek, bapa gajing nak kalian juga sen dari air tangguak terkini buat pikiran sini ingin bahkan post tentang sport tentang sokar kongsan kamdei Khiah kongsan kadai kam atau sekali benar namar pada ni syutok bagi syukuran kalau kumjuhi dan kongsan untuk sokar ke sokar ke benar matrai kim disu lu kena penyak ke jawa kalau ke ada soto tidak dan apa ham ajemut kita apa nak keren diwe semua jadi si kalau enggak bang bersolak dia yang skam magani ka Jingkhlad kan pois sa borok itu Menteri Sokar kamtam Tnat Koit ka Khiah bakadai ban sem kerpang kamtam ni ki batrai Koit ka Khiah la kalong kinas ki doktor ki staff ki bot dokum tata kilong bakam kerpang tam namara lemdai maki manobat bat sumar ya bubun bolang pot ba majalah ko namara maki doktor ki ba kenju pot jong ji kim tiang ki ka jingasam kan ko ni inas hila lu jong ko ni ha le na shoi pat pertai na kadaw bi ai jing sakri ko bhatam le pat ba trik sudan ke sosi kolong ba imdan ha condition ba ila pan kon ba fis ke le jing adai ko po even kemde impan duti kena kene ka po le isa ki dem plat ni dem pecho gi bi bodolan kame pasal ka ke jingle masmo ba ke jingle semua jingle sama ketai ko washa Ika ni kapan iba ka jinglong irresponsibility na kalian di buar Halor ka di ta penyak ka postal na dari
po di Jesu matrai habat sim di sini mar wing soto bidang don lagi wei kuat berkambiang bernak berha bidang don tak posion magila pan lich tak duty matrai bakin pentur kuat diberi badan kam pan song cak tak sipor lebar kiar bagi lich duty na bedeng na kafam kali cukup tur jubo ya ke ibu ma no te Halor kata panas krai ba kani ga doni ga jing sumur hunur nangit ba menteri ko ke Khiah wa hapan Jingkhlad wa hapan tibnya ba badala je kita ba sumur ba bom don ke jing perkha na pra kena sarkar hapan sim lo jok kalau ko sim lo jok Khiah hunur berbeda ko bisa kan tentang maka kin aila tapi kile na semua ko bini jing je kesini ten ko